Trend Alert com Tessa Peters. Pessoa gosta su mangal, color na mangal, agora que tem momento para invertir de um dia tasna fabuloso aqui. Spring Summer Collection 25 di Furla un collection playful, kutonga com moda, arte e grafico. Un fusion di mundo con un recurso dinamico, elegancia subtil e upbeat energy, cu color nan eye-popping. De collection aqui botaia naturalmente e famoso Wanna Haves candy bags. Un stop den fully bota sintibo mes feliz, ma de un mucha de un candy store. Candy satchel, sweetie mini satchel, bonbon mini crossbody, of un candy mini top handle crossbody, que no quier un dinang, y el color na super cute de mint e magnolia. Un tasco siguro hace un statement nabo brasa nanta e candy vanilla cartoon satchel. E candy aqui un combinación bellissimo e super cute cu partina di cuero puro den differente tono pastel. Combina che material di soft PVC cu candy sta conoscipe. Banda di esaki po checkout tambe e candy bubbles medium satchel. Un altro candy que ta resalta fuori collection e rekinan di Furla da e candy painted satchel. E maletin nan aqui pinta naman da di edición limita, que ta presto un aspecto avant-garde na cualquier conjunto. E color onyx ta guardo decorar con effetto nan di verf acrilico, den color nan blanco blow off gel, e corda bon ta un sottindicada. Trendy e hip de color na vibrante gloss, e suma suave rose, cu tambe ta den faves entre damanam di Furla. Mientras que o teen fashionista ta scoe pu mini candy, cu ta oh so cute, of un candy bag cu text manera Love of Dream. Tambe per momento na mas oficial, bo por decorar bo brasa con candy bag. E satchel vanilla aqui, un ample perfecto. Bello combinado en color açaí gelato e pétalo. E para completar o look, match un jelly sandal na totalidade e colga un tas hanger fantástico na bo candy bag original. No guarda mucho, passa check out po candy bag na Furla Renaissance Mall. Moda. Inovação tecnológica está